Sanibona abantu abadala, sanibona aboboys, sanibona abosisi, sanibona mndeni. Sazocela futhi ukubonga i-support yenu enangithatha ngayo naze nongibekisa la endaweni ukuthi nami ngiyofunda ngijele. So ngiyabona ama-comment wenu, ngiyabona ama-message wenu. Njengoba nizibuza ukuthi ngabe iqiniso ukuthi iy'lwane lezi okhuluma ngazo zaphila yini. Cela ukuchazela something. Ngike nga-explaina lokhu before emavidiyweni wami ukuthi emhlabeni asipilongi emhlabeni thina. Ngisho nawe nje unesikhumba sesilwane, yabo. So ukuza kwethu emhlabeni sasuka kwenye iplanet, ngoba kuleyo planet azange size sibehave as much as singabehave kuwo lo mhlaba esiphila kuwo njengamanje. Bantu abadala, iy'lwane ziyaphila, ama-reptilian ayaphila, kodwa kuyafihliwa ukuthi abantu bangalazi iqiniso ukuthi kuyenzakalani. As much as ngimfundisile as ama-dinosaur ukuthi nawo afihliwe, or nama-reptilian as afihliwe, kulo mhlaba bakithi umhlaba wey'lwane. Umhlaba wey'lwane, ukuze sifike kulo mhlaba sibolekile kahle kahle bakithi. Umhlaba lo esiphila kuwo siwubolekile. Njengoba ubona ukuthi kunama-priest, abantu abaprofesayo, or ama-kings, or obo-Jesus, sasilethe umessage owaNkulunkulu ukuthi sizobambanani khona sizokwazi ukubuyela lapho esiphila khona, lapho esiphuma khona. So iqala kanjena-ke indaba. Emhlabeni uMvelinqabi wathi mekeza emhlabeni, wafike yehlela entabeni. Ingakho ama-priest, as nami ngiyi-priest kanje ningibona ngiphethe ukhawu lami, ngiyi-priest, I'm not a king. As ngiyi-priest, wayehla ubaba, wathi makayehla ubaba entabeni, waza azolwa nama-reptilian. Uqala kwakhe ukulwa la emhlabeni, wala nama-reptilian. Abanye babalekile bangena phansi kwegodi, abanye siphila nabo la ngaphakathi kithi, siphila nawo ama-reptilian. So ukuze ubone izinto ziyimfihlakalo as abantu bonisa ama-entertainment, nani najoyina nabalandela, as much bafuna ukuthi bafihle information ukuthi ningazazi ukuthi ningabobani and niphuma kuphi. Banikhohlisa ngamabhayibheli, banikhohlisa ngalokhu, banikhohlisa ngalokhu. uNkulunkulu umcinga kanjani, uNkulunkulu ungaphakathi kuwe. Yinto abangafuni ukuthi uyazi futhi le. uNkulunkulu ongaphakathi kuwe uphila ngaphakathi kuwe. So lokho kwama-reptilian kuyaphilwa, ingakho namhlanje siba nama-system o-government, iy'kolo, lezi zinto zi-useless and ziyenzana ukuthi thina, mina nawe sizondane. And once I start to hate you, ilapho uNkulunkulu asuka khona emuntwini, ngoba uma uzonda umuntu ulimaza umphefumulo wakho, uzilimaza wena, unokubona amakwata, uyabhoyila ngaphakathi. That thing, you are sending the energy out of yourself, because as I said emanzini ukuthi you are created as a universe. So maintain what you have contained inside of you, ngoba uNkulunkulu akahlali ebantwini abanenzondo, abantu abangafuni abanye abantu baphumelele. So umhlaba, labantu abama-reptilian aba-ona lo mhlaba, banikeza zona lezi zinto ezi-useless. You will never take it. Noma ungaba rich kanjani, noma ne-1,000,000, noma ne-1,000, uzolala la eduze kwami umuntu bekafundisa ngoNkulunkulu, umuntu onezuka, uzolala la eduze kwami bese uyitshela ukuthi uyoba rich emhlabeni. Cha, it's a trap for you ukuthi ungazazi ukuthi ubani. And-ke makasuka-ke uNkulunkulu entabeni, yilapho sekabuya khona ukuthi sesalandwa-ke thina from the original planet, lapho esiphuma khona, abantu abamnyama, khona abonguni, khona amaNdebele, khona amaZulu, khona ini, abantu abamnyama. Where sesalandwa-ke kuthiwa asenzeni abantu abanomfanekiso njengathi. Lapho-ke manje siqala seseza khona abantwana bethu abelungu, because neBhayibheli liyasho ukuthi children, respect your mothers and your fathers so you may have long life on this earth. We are the parents, we are the fathers now olumhlaba, kodwa abantu abamnyama bahlupheka because the knowledge le abayitholayo, they don't have it enough. Ingakho ngachaza futhi ukuthi
wena nelanga if uyalithandazela ilanga is not a problem, because that langa yiyo ekunikeza i-energy. Mara namhlanje sebanikeza ama-TV game ukuthi kuhlala nendlini, isn't it? Banikeza umsebenzi ukuthi ningahlali elangeni, angithola. That's why we sizibuyisele emuvi and abantwana bethu baya phambili, because isiko labo bona abalilahlanga, but thina we have lost our roots, sayibuyisele emuva. Ingakho sithola inhluphekweni, sithola endaweni eyiso, because we don't understand imvelaphi yethu yokuqala ukuthi singabobani. Yithi ama-owner walomhlaba njengamanje, and abantwana bethu yibo nabo abazama ukulwa, kodwa ekugcineni senzani? Silwa nabantwana bethu, sibabiza ngani? Ngey'lwane, abelungu. While abelungu baqale bashaya abantwana bethu, bashaya ngoba besingezwa. uNkulunkulu wathi ngizonilandela ngoba nifuna ukungimamela nina abantu engangithatha ngathi onanile umhlaba, abantwana benu banishaya, banicontrola, baninikeza umsebenzi, which wena unengqondo njengomntanakho mara akwazi ukuzenzela umsebenzi. Sizobuye sifunde bakithi. Njengamanje njengoba ngifaka ama-earphone, cela ufake ama-earphone khona ngifuna ukulapha ngale vibration le ngizoyisenda njengamanje. Cela ufake ama-earphone umamele le sound, usile wena ngaphakathi kuqala before siya kwenye imfundiso futhi. Senosala kahle-ke abantu abadala. Igama lami nguSimphiwe and I'm a young priest of uNkulunkulu, not to Jesus, not to Satan, of uNkulunkulu uMveli Nqabe. I'm the prince. Angeke ngikwazi ukuba inkosi ngingadlulanga eprinseni ngoba ngisakhuliswa nami. I'm the prince. Kodwa more information cela nifayine ama-earphone khona nizoza lesana. Ngibonge kakhulu bakithi. Sale kahle.